Muraho neza abakunzi ba Ruco TV mwese mugire amahoro y'Imana mwese aho muherereye ku migabane itandukanye isi igize nsi ya rurema dutuyemo, abari muri Afrika, abari muri Europe, Amerika, Aziya ndetse na Oceania, mwese turabaramukije twifuriza kugira ibihe byiza. Abari mu gitondo nimwaramutse, namwe abari nimugoroba nimwiriwe. Uyu munsi ni tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Uyu munsi ni kuwa mbere, umunsi wa mbere w'icumweru, aho tugiye kubagezaho amakuru agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Turabwira uko mu minembwe babyutse uyu munsi, hanyuma turaza kukubitira hara za Kipopo tubabwire uko byifashe Mutambara, turaza kuhagera za Bijombo ndetse na za Rurambo yo hirya, hanyuma turaza kumanuka hariya mu Rusenda tubabwire uko bimeze ndetse naho za Fizi. Amakuru yacu turaza kuyasoreza hano muri Kenya, tubabwire ku by'igitaramo cyabaye cyo gusengera Kongo ndetse n'abanyamurenge, igiterane cyahuje abanyamurenge, abanyakenya ndetse n'abatanzania. Icyo gitaramo rwose cyari igitaramo cyiza kandi cy'ingenzi. Ayo makuru n'ayandi tugiye kuyarambura andi mukure urushinge kugira ngo amakuru yacu aze kugeraho uko yakabaye. Tunagusaba wewe utwumvishe bwa mbere cyangwa usanzwe utwumva utarakanda subscribe kuri Ruco TV, utire gukanda kugira ngo amakuru yacu azajya kugeraho ku gihe ndetse no mu buryo bukunogeye, ndetse urabuduteye n'inkunga mu buryo bumwe n'ubundi. Mugiye kubana na Runezerwa Eric. Reka amakuru yacu tuyahere hariya mu Minembwe, hariya muri centre, hariya kuri capitale ya territoire ya Haut Plateau, aho muri centre ville ya Minembwe. Uyu munsi babyutse neza, uyu munsi wakazi rimwe twabwiye ko ejo biriwe mu masengesho yo gushima Imana. Bari bajanye n'iyonka, umwana, umukuru, umugore, umugabo, bose babagiye gushima Imana ko yabagiriye neza. Kuba mu Minembwe nta bitero bigihari, byaba ari iby'indege ndetse n'iby'amasasu yayandi akomakome ndetse n'amabombe. Kuba mu Minembwe hatakiriho za ngabo zose zari zibagose zibararije kubica, ntabwo zari zaraje kubasura cyangwa kubatemberera cyangwa mu bukerarugendo. N'abantu bari baje kubica ndetse bafite ibikoresho byose byo kwicana, kuko bishe benshi nubwo batabamaze, ariko bagiye bica abantu. Nicyo cyemeza ko bari baje kwicana, batari baje kuramukanya. Hanyuma rero mu Minembwe bakaba babyutse neza rwose bashima Imana. Uyu munsi wo kuwa mbere inkengero zose za Minembwe zirarinze kandi zimeze neza. Ejo bundi nibwo haje twa mayimayi hariya ku gipimo, utwana twahariye n'udupfurero twahariya za Kinyokwe, twahariya kuri Nzovu, twaho kwa Evari, twaho ngaho kwa Nyamukuguta aho mu Kabanju. Nitwo twaje tukaza tuje gusa kugira ngo turebe uko bimeze, ko maduba ameze hariya. Twaraje bararasa babusubize buri ruka, bwari bwaje kureba ko wenda hari inka ziri hariya ku misozi kugira ngo bazibe baje kuzirya, ariko basanga amadubu ameze neza ku burinzi, ntajenjeka. Basanga ibintu bimeze neza rwose, ntaho bomenera, ntaho bokatira, ntaho boca kugira ngo bibe amatungo. Ibyo byatumye bahunga, bayabanga ingata barahunga, ariko ahandi hose muri rusange hameze neza. Minembwe yose iratekanye. Umutekano wa Minembwe urarinze neza cyane, urazitiye, urasotse, ntaho umwanzi yoca, ntaho yonyura, ntaho yocisha n'umutwe rwose gwa sesere, kuko amadubu n'intare za Sarambwe bagose Minembwe neza. Rero access zose zimeze neza, ariyo ngiyo ya Gipimo, ariyo yari ya Rugezi, ari hariya Mukoko, ari hariya Nyaruhinga, ari aho ngaho iya Marango yose, za Gahwera, za Rutikita, aho hantu hose hararinze hameze neza, nta kibazo rwose. Umutekano w'abaturage n'ibyabo umeze neza kugeza aya masaha. Hanyuma reka dukomereze amakuru yacu aho ngaho za Point0, ariko tutarava hariya mu Minembwe n'ubu bakomeje gusana, bakomeje guhinga, bakomeje kugenda bakora amasuku, bakomeje kugenda bataha basubira iwabo, ndetse twababwiye ko n'abanyamibunda bazashira bagataha rwose pe, bashobora kuzataha. Rero abo barakubataha ni hariya hafi za Gakenke, za Rubemba, za Karungi. Ibintu byabo murabizi ko byari byarasenyutse, murabizi ko
amazu yasenyutse yahiye, andi barayasenyuye batwara amabati ndetse n'ibindi byangombwa byose. Imirima murabizi ko bayiriye yose bakayimara, n'ibyo barimo ko barahinga kandi bahuguriwe guhinga ibihingwa byera vuba vuba nk'ibirayi n'ibindi bibatabara vuba vuba, birya byo guhinga ibigori bitinda n'imyumbati, n'inyuma baramaze kugira ibyo bya baze byo kurya bafite. Ariko ubu nyine ko barahinga ibirayi, ko barahinga bya bindi byera vuba vuba kugira ngo bibashe kubatabara. Murabizi ko ni emergency, nika ya emergency kuko ntabwo basanzwe bahinga ibirayi, ni abahinzi b'ibigori n'ibishyimbo kubera ko bitinda. Ubu nyine ko barahinga bijya bigira vuba vuba kugira ngo bitabare abantu barebe ko bubaho, kuko ibindi byose umwanzi yarabisahuye, yarabiriye, yarabimaze. Point zero, hariya kuri point zero hameze neza rwose, hariya za Rwitsangoku bameze neza, mu Mikenke haratekanye, za Gakenke hari n'amasite yagiye abamo intambara, za Gakenke haratekanye hameze neza, ya myobo yose bacukuye ntibabashe kuyibavanamo, no kuvuga ko hose hameze neza kugeza aya masaha. Hanyuma dukomereze amakuru yacu hariya za Gipupu. Mu Gipupu twababwiye ko Gipupu yabaye libere. Gipupu yabaye libere rwose, kandi mu buryo bwose bwuzuye, n'uduhana twose twikikije yabaye libere. Ubu nyine irimo amadubone ntare za Sarambwe. Ejo bundi mwabonye Colonel Mitabu ayirimo, arimo avuga amagambo avuga ko bafashe Gipupu, ati ndetse turakomeza tuzageza n'Ikishasa. Colonel Kamasa nawe nuko yari yunzemo, aravuga ati twebwe dukeneye ko abaturage bagaruka bakaza mu byabo, kuko twebwe ntacyo dupfa n'abaturage, dukeneye ko abaturage bagaruka kuko nibo turimo kurwanirira. Ejo mwabonye Colonel Rugabo ariwe muvugizi w'ingabo zatwirwaneho, ari hariya za Gipupu, nawe yongeye gusubira muri aya magambo ati rero twebwe dukeneye ko abaturage bagaruka, kuko abo twahigaga n'iziriya ngabo bari bafite intwaro, habe nabo mu gihe bumva ko bagaruka tugafatanya, kuko ikintu tuzira n'umurundi, ikintu tuzira ni FDLR, ikintu tuzira ni P5, ikintu tuzira ni barabacancuro. Ariko mayi n'izi FRDC bose babashe batwumvishije bagomba kugaruka tugafatanya urugamba rwo kubohora igihugu cya Kongo, kuko murabizi ko cyatewe umuntu wagiteye Tshisekedi, niwe wateye igihugu cya Kongo, niwe wagiteye wenyine gusa, atari ko abandi bose abakongomani bose baze dushire hamwe duheke umuntu butegetsi bwiwe. Rwose biranejeje kubona ingabo zatwirwaneho zihagaze mu mwana wa Gipupu, zirimo kwifotoza. Mwababonye abakoloneli Colonel Rugabo ndetse na Colonel Ngendahayo Alexis bari hariya mu muhana wa Gipupu. Rwose en totalite Gipupu yose iri mu mutekano kugeza aya masaha. Iyo mihana yose ya za Giseke zahe yose yabaye libere kugeza kuri fore equatoriale. Nuko bimeze, nukuvuga ko hariya biriya bice byose bimeze neza. Abanyamibunda bakomeze bitegure, bakomeze bahambire rwose, babifashijwemo n'ingabo zatwirwaneho na M23. Bazasubira iwabo nubwo bamaze imyaka 9 bari mu buhungiro, bazasubira iwabo, kuko iriya Gipupu niyo yasenye imibunda. Gipupu niyo yasenye abanyamibunda, niyo yabanyaze, niyo yabatwikiye, niyo yabangaje, niyo bakore kibi cyose bahuye nacyo ni Gipupu yagikoze, kuko niyo yarindiri y'ibyaha byose byakorewe mu mibunda. Tukeneye kubona ziriya za interview za chef Muhire hari ari mu mibunda mu turambo iwiwe, hari mu turambo yicaye iwiwe, ari kuvuga ati narashitse ndi wacu, ibi mbikesha twirwaneho na M23, nibo bakoze bino. Rero turamukeneye rwose, turamukumbuye cyane kumubona mu mibunda, ari mu mibunda. Abanyamibunda bitegure, kubera ko kuba gusirandiri yabomotse, iriyandiri y'umwanzi yabomotse, iriyandiri ya Gipupu yabomotse. Rwose bitegure basubire iwabo hagiye kugendwa, hazabasigaye gusa kurwana n'umwanzi w'iyepfo za Rebera, za Nyabibuye, aho ngaho za Gashasha. Iyo niho gusa hazabasigaye, ariko handi hose bizaba bimeze neza. Hanyuma hariya muco hagati nabo bitegure basubireyo, kuko dukeneye kubona za Mikarati hariya kwa chef Ndaberwa bahari, abo bo kwa Muhe hirya za Nyamara ndetse na za Mutanoga bahari. Nibyo byiza abantu bongere bubake, kandi kuko
umwanzi warubagoye yahunze. Ni ukuvuga ko bariya babembe bagomba gushira umupira hasi twese tugakina. Kongo ni yacu twese, nta wayiremye, nta wayibyaye, nta nyina wayibyaye. Iyi Kongo twese twayisanzemo. Rero kuba ari ikintu kidashira, ari ikintu utagizemo uruhare kugira ngo kibeho, nta mubembe wagize uruhare kugira ngo Kongo ibeho, nta mupfurero wigeze agira uruhare kugira ngo Kongo ibeho, nta munyamurenge wagize uruhare kugira ngo Kongo ibeho. Kongo ntabwo ari iy'abasekuru, nta nubwo ari iy'abanyirarume, si n'iy'abanyina wabo. Kongo ni iy'abakongomani bose, kandi tugomba kuyibamo twubahanye tunakundanye. Mu gihe bidakunze rero umunyembaraga niwe uzayibamo. Umunyembaraga agomba kuba muri Kongo, mu gihe abandi bose batumva ko babana muri Kongo bose ngo basangire. Kongo ntifite gushira, nta ntifite kusha, ubutunzi bwa ntifite gushira mu gihe dushize hamwe. Ariko mu gihe tutazashira hamwe, bizarya bamwe, abandi bazabihunga, abandi bazabita. Nuko bimeze. Kongo nta hirimo kuja, tifite no gushira, ni y'abakongomani bose. Nta muntu ugomba kumva ko ari we priorite kuruta undi, kuko nta waremye Kongo. Kongo ni igihugu Imana yaduhaye twese kugira ngo tukibemo, kidutungira abana, tukishimiremo, tukibonemo amahoro. Ariko mu gihe bamwe batabyumva, nivyo bizaba ingorane, bikaba ibibazo by'ingorabahizi, bamwe bakazayisigaramo, abandi bagahunga, cyangwa abandi bakabaho nabi. Rero mu gihe mwumva ko abanyamurenge atari abakongomani batagomba kuba muri Kongo, ni ukuvuga ngo muremye intambara, muremye ibibazo. Ni ukuvuga ngo intambara izaba, uzagira amaboko, uzarusha indi imbaraga azaba muri Kongo, abandi bayibemo nabi. Niba bazarusha abanyamurenge imbaraga, nuko abanyamurenge barusha ababembe imbaraga, nuko. Ariko ibyari byiza nuko abantu bose, abakongomani bose bari gushira hamwe, bakaba muri Kongo mu mahoro, kuko ikaba igihugu twese tukayiharanira kugira ngo izabe igihugu cy'intangarugero, igihugu cyiza agitahwa n'abantu bose. Nuko byifashe rero. Nuko bimeze mu Gipupu yose yabaye libere kugeza aya masaha. Rwose umutekano mu Gipupu, umutekano za Kiseke, umutekano za Tumungu, umutekano niyo handi hose hameze neza kugeza aya masaha. Rero icyo bashaka nuko abaturage bataha, bakava mu gihuru, bakareka kwicwa n'inzara, bakareka kwicwa n'umwuma, bakareka kwicwa na bwaki, bakareka kwicwa n'imbeho, bakareka kwicwa n'ibindi byose nizo nyamaswa zo muri forêt equatoriale bagiyemo. Bagomba kugaruka bagataha, bakaza mu mazu yabo arahari, ntawatwitse inzu. Kiseke niho ingabo za FARDC na Maimai basize batwita amazu, barangije bakavyegeka ku ngabo zatwirwaneho na M23, kintu batarakorana na rimwe. Nta hantu barafata ngo bahatwika amazu, tibishoboka. Ntabwo baratwika inzu y'umuturage habe n'umunsi n'umwe. Rero barayatwitse, basiga banasahuye, baravuga ngo ni ingabo zatwirwaneho zasize zisahuye, ngo zisiga zitwitse n'amazu. Cyo ni kintu marufuku batarakora, badafite no kuzakora habe n'umundi munsi n'umwe, kuko n'abantu batojwe bafite inararibonye, bafite discipline, bafite ibintu byose biranga umuntu w'umusirikare. Ntibashobora gukora icyo kintu cyo gutwika amazu y'abaturage. Nuko byifashe za Bijombo bameze neza, umutekano ni wose, abaturage barabihamya ko kuva ingabo zatwirwaneho zibagezeho, nta nuko fora, nta nukorora, nta muntu urakora kundi muntu. Rwose hariya bameze neza hariya mu Bijombo bayobowe na Colonel Shanga. Rwose bameze neza, nta kibazo na kimwe bafite hariya za Bijombo. Abacunga umutekano neza, umuntu wese n'ibyiwe, umuntu wese amahoro yiwe, umuntu wese uburenganzira bwiwe, umuntu wese urakora icyo wumva kandi mu mwanya ushaka, kuko umutekano uhari. Baravuze turagera mu Minembwe, turakubita Buvira, turakubita hehe, nta muntu uguhagarika, nta nibariyeri, nta n'ikintu cyose cyawe ni cyawe, nta muntu ushobora kukunyaga, nta n'umuntu ushobora kukubuguza. Niko bimeze rwose hariya mu Bijombo. Za Rurambo bameze neza, ukika mu Rurambo iyo ngiyo bameze neza rwose. Hariya za Mitamba naho nuko hararinze, hameze neza, nubwo bivuga ko umwanzi yazamutse hariya, ariko ni kwa kuja kwikangaza, tashoboye rwose. Umwanzi tambaraga afite, umwanzi tarovugiraga ifite, yaratsinzwe bya bindi bifatika. Rero nuko byifashe. Reka dukomereza amakuru yacu hariya Mutambara, naho niko bimeze ubu nyine, ko barahunga cyane, ko barahunga pe.
ko barahunga, ndetse na za Fizi batangiye guhunga ku munsi w'ejo bashizeho n'ibariyeri ifizi yo kugira ngo bimire abasirikare bareke guhunga, kuko bafite amakuru y'incamugongo ateye ubwoba, bakitse ururondogoro hariya, ibintu bahuriye nabyo za Gakenke hariya, ibintu bahuriye nabyo hariya za Poinzero, za Bitegu na za Karingi, ni ibintu utobwira undi muntu. Bahuye n'ibibazo kandi bageririya nabo bagashiramo umunyu n'isukari n'ubunyobwa, bikaba ibindi kuvanga kubwira amakuru mu gihe utaruhari, uhita ucika intege kurusha uko wameze. Rero niko bimeze, barundanyije abasirikare bose babazana Fizi kugira ngo bazagabe ibitero, ariko batangiye kubacika mu buryo bashizeho uburinzi bwo kugenda bagarura abasirikare kugira ngo badacika bahunga urugamba. Rero nuko bimeze Fizi, imihana yose umuntu wa nyuma Fizi, abandi bari haraza Bibogobogo, nabo nuko bari kumwe n'abanyamurenge, abandi baritse, abandi barambutse Tanganyika baragiye bageze za Kalemi, abandi ko baraje Burundi, abandi ko baraje za Bugari, ko barahunga iki. Abaturage nibagaruke baje mu mazu yabo, bagaruke ntaco bapfa n'ingabo zatwirwana na M23. Bakeneye umuturage, kandi bakeneye kurwanira umuturage, bakeneye kurenganura umuturage w'umukongomani, waba umubembe, waba umupfurero, waba umunyamurenge, bakeneye kukurenganura. Ntabwo batoye intwaro kugira ngo barwanire abanyamurenge. Ko bararenganura umuturage wa Kongo, umukongomani wese warenganijwe n'iyi leta ya Gisegeti, niwe barimo kurenganura. Icyo basaba nuko abarundi bavamo, nuko FDLR zivamo, P5 zivemo, abashanshuro batahe, hanyuma abakongomani, abakongomani tubyimenyere twenyine, twicare ku gatorero, tukubita inkoni hasi mu ndagarago, tumenye icyo twapfuye, dukemure ikibazo twese dufatikanye, dukure ubutegetsi bubi. Kongo ibe Kongo nzima, dushire umuyobozi mwiza uboneye, ureberera abaturage, uzi ibibazo bya Kongo, uzi ibibazo z'abaturage, utarya ruswa, utarobanura, utarenganya, utiba, utagira gute, utazerera nkuriya wabaye uwo kuzerera gusa. Umuyobozi mwiza ukunda Kongo kuruta ukunda hanze, nibo bakeneye gushiraho kugira ngo igihugu gitekane, birukane barabambuzi bose n'abarabibyi bose baje muri Kongo. Muzi ko abazungu bose bari hara muri Kongo baje gucukura, bazanywe n'indiri yabo, n'indi ni Gisegeti niwe wabazanye, niwe wagiye abakwabuza bazana. Rero nico kigenderewe, abantu bahumuke, abakongomani bahumuke, mureke kurangara. Kongo yaratewe, iterwa n'abazungu, iterwa na Gisegeti wabazanye. Rero iterwa n'abarundi, iterwa na FDLR. Abantu bose bagomba kuva muri Kongo bagataha, abakongomani tukamenya Kongo yacu. Nuko byifashe aho muri za Fizi. Hanyuma reka tuje mu Rusenda. Biravuga ko basuwe ika y'abakomando y'abarundi, yasuwe hariya mu Rusenda. Abarundi ntawuzi icyo bakeneye muri Kongo. Rero biravuga ko Gisegeti ngo yababwiye ngo bazafate ngo teritwari ya Fizi ngo yemeke ku Burundi. Nico kibishe, nico kire kubamara. Biravuga ko basuwe kandi neza, kandi umushitsi ngo yashitse arabaramutsa neza, arabahobera pe hariya mu Rusenda. Ni ukuvuga ko ngo ika y'abakomando yari bavuye hakurya hariya, ngo baje ari bo finale, ari bo terminale, baraza ngo baje kurangiza ibintu byose. Ariko ntago ngo byaboroheye muri iri joro, kuko bakuhuye n'inkuba, bahuye inkuba ngo yabasuye, yindi itagira amazi, izi kubita gusa ku manywa, cyangwa igakubita izuba ririmo kwaka, igakubita imvura itaguye. Rero niko byabagendeye. Abarundi ko murazirika muri Kongo, mwa Barundi mwe mugira amatwi yo kumva kweri, ibyo murimo murabizi, aho muri murahazi. Mwatashe mugasiga Kongo y'abakongomani, mwasize Kongo y'abakongomani, mukaje kumenya iby'iwanyu Burundi, mukicara hasi mugakemura ibibazo by'igihugu cyanyu ko kishwe n'ubukene ko burimo kubica. Muko muraje muri Kongo gupfa, muja kuziriki iwanyu hasigaye intambara y'ubukene yabamaze. Rero nuko bimeze hariya. Biravuga ko hariya za Rusenda
hari ibintu byahabaye rwose turaza kuyamenya neza, ariko uko biri kose ntago ibi ari ibihuha, ni amakuru yabaye hariya za Rusenda, mu Rusenda ku batahazi. Mu Rusenda ni aho ngaho iyo uvuye aha kuri Nyagisozi uramanuka uriya musozi ugahita wikira mu Rusenda. Ntago ari mu Rweba unyura mu bivumu, umanukira mu bivumu niho umanuka ukika mu Rweba, ariko wicuye hariya kuri Nyagisozi inzira yo kwa Rutabura, hariya mu Rutabura kuri Nyagisozi wahita umanuka umusozi uhaba wika neza aho ngaho mu Rweba. Uva mu Rweba ugenda ukomeza uja kwa Nundu, ushobora kuva mu Rweba n'amaguru ukagera kwa Nundu. Je narahavuye n'ahantu hatari kure cyane, ukomeza uja kwa Mbogo ugenda uje za Makobora, nuko bimeze. Rero uwo mushasha wose bitewe n'ico kibazo cabaye hariya cyangwa n'abashitsi babasuye, no kuvuga ngo iriya mihana yose yari amasantere yose mutekano wabuze rwose, no kuvuga ngo ko barabura iyo berekera. Noneho byari bikomeye hariya mu Rusenda, bakiriye ruguru, bakiri hara kuri Pwenzero, noneho iyo nguba yabakubise tutazi yivuye, noneho byacitse n'amazu bayataye, ariko ababihombeyemo cyane n'ingabo zo kwa Neva Evariste Ndayishimiye zaje gusiga bazabyita ngo ni ikigwi harya, zaje gusiga ikigwi hariya, zaje kudusigira imyanda hariya muri Kongo. Nicyo cabazanye nta kindi, kandi amaraso y'abakongomani yarahagije yo kumeneka kugira ngo abifumbire y'amahoro y'abakongomani. Aba Barundi n'umwanda rwose bazaje kuyamena iwabo cyangwa azamenera igihugu cabo, naco kirayakeneye. Gayo nguko reka dukomereze amakuru yacu aha Kinshasa. Kuwa gatanu Perezida Tshisekedi yagaragaye mu bukwe hariya muri Gabo. Kuwa gatanu muce kuwa gatandatu agaragara mu bundi hariya Kinshasa. Murumva uwo perezida wo kugenda ataha amakwe gusa, yabaye gusa uwamakwe, blood shower, baby shower, anniversaire, nibyo happy birthday, nibyo abamo. Uwo muntu ndakwiye rwose, takwiye kuyobora igihugu, n'umuntu wabaye wa ambiance gusa. Bazamukureho noneho azabona uko abyina, azabona uko agenda muri byo byose azereramo. Hanyuma reka dusoreza amakuru yacu muri Kenya. Ejo ku Cyumweru ku itariki 26 habaye igitaramo hano muri Kenya Nairobi, gihuje abanyakenya, gihuje abanyamurenge, abakongomani, gihuje abandi bakongomani, gihuje abanyarwanda, gihuje abatanzania, igihugu cyo gusengera Kongo ndetse n'abanyamurenge. Bagiye bagaruka ku magambo menshi cyane, ariko ibyo bagiye batsindagiraho, bagiye babwira abanyamurenge ati humure rwose turabizi ko mwasuhukiye hano, igihe nikigera muzotaha, kandi tuzotahana iwanyu tuze kureba Kongo yanyu. Mwatubereye umugisha muri iki gihugu, natwe rero tugomba kuza kureba abantu babatoje uko kwicisha bugufi no kwitonda no gukorera Imana. Rero icyo giterane cyarabaye cyo gusengera igihugu, n'abandi bose bakomeze babitegure. Hakorerwemo ibintu byinshi cyane ntabashe kuvuga, ariko icyo mvuze nicyo ngicyo ko abasengeye Kongo ndetse n'abanyamurenge basengera ko abanyamurenge bagira Imana izabagirira neza, bakongera bagataha bagasubira iwabo, kuko guhunga cyangwa kuba mu buhungiro ntabwo ari byiza, nubwo bitubaho ariko si byiza. Rero reka dusoreze amakuru yacu hano. Mugire amahoro y'Imana, mugire umunsi mwiza mwese, abari ku manywa namwe abari nimugoroba, mugire ijoro ryiza. Twongere tubonane nimugoroba tubagezaho amakuru uko bizaba byifashe hirya no hino. Ciao ciao.